Dobrodošli, dragi moji. Ja nisam neki ljubitelj sutlijaša, ali kako sam ga jednom pripremila na ovaj način, rado se vraćam ovom receptu i mogu vam reći da ga od tada rado jedem. Ukoliko želite da saznate proceduru pripreme ovog sutlijaša, ostanite sa mnom do kraja videa. Dvesta grama pirinča očistit ću i dobro oprati. 200 grama opranog pirinča nalit ću sa 2 dl vode i kuvat ću dok ne proključa. U prokuvani pirinač ubacit ću 6 dl mleka i 2 dl slatke pavlake. Dalje ću u pirinač ubaciti izrendanu koricu od pola limuna. Zatim ću ubaciti 100 g suvog voća. Pomešala sam kandiranu papaju, suvo grožđe i goji bobice. Sve ću izmešati, poklopiti i ostaviti na laganoj vatri da se kuva narednih sat vremena. U tih sat vremena povremeno ću pirinač da promešam. Pet minuta pred kraj kuvanja ubacit ću 10 g vanilin šećera, 100 g bele čokolade za kuvanje. Također ću ubaciti i 2 supene kašike livatskog meda. Sve ću mešati dok se masa ne sjedini, a čokolada otopi. Sutlijaš je gotov i može se servirati. Sutlijaš ću poslužiti topao u činicama. Odozgo ću posuti sa malo pečenog krupnom levenog lešnika i badema. Na kraju ću sve dekorisati sa pečenim bademom i goji bobicama. Želim vam prijatno uz ovaj fantastični ukus sutlijaša. Ne zaboravite da nas pratite i sve vas puno pozdravljam do sljedećeg videa.